do Prizren, a potom jugozapadno do Dragaš. Pozavidna nadmorska visočina na početocite na severните u gornjini na Šara. Centar na oblasta gora, što se spuštila i od ona strana, od Koritnik. Čudno mesto, ne spored drugo tuku, spored brojkata na luge to što se bonego. Prekuden ima 2000-3000, vo pazaren den do 5, a nok je pomalku od 1000. Rabotat naminuvat ovde najmnogu goranci. Ke završi rabotno to vreme, ke se ispazari nešto i patot podnoze v gora. Peš, so teretni taksi vozila, zavisi kada se odi, a pravci koliko što da sakaš. I ona mu pod sama ta Šara i malku desno kon Koritnik. Gore je golema, rasposlana niz 16 sela, a bidejki dve od njih se delat na gorno i dolno, izleguvat 18, samo v opština Dragaš, a Soni je pod Korab 30. Patot ne vodi kon gorното tečenije na Prizrenska Bistrica. Na mesta, kako nekogaš sekade. Sve do prvata polovina na 19. vek vo gora je najzastapeno stočarstvo to. No, poradi grabežiti i pljačkosuvanjata na lumjanite od severnoistočnite delovine Albanija, goranci poleka se otkažuvat od sitnijot i od krupnijot dobitok i poagijat po parčelep vo mnogu krajišta na carstvo to Tursko. Naramo bovčata, a vo sebe zborot majčinski, slovenski. I pokretničkata izoliranost uspelo tu kada se vmetne nekoj tursko ili arapsko zborče, no ostanalo ona K, G, C. Ostanala i majkata i soprugata na goranec od iso islamot, iso običajite od hristijanski od periodu. Prvo to selo do Dragaš, Ljubošta. Kući 50. Voni fide nesreći s ista prikazna. Ženi i sitni dečinja. Mažite na gurbet. Desno od nas ostanak Krstec, podeljeno na 2 sela. Zajedno ima toku 150 ognjišta. Sudbina te ista. Se posegalo nekogaš, za žal se posega i denes poetnički od karakter na ovoj čovek. Istoričari, političari, antropogeografi, baši i usta baši, trgat, vlečat, razvlekuvat na svoja strana, kako što im godi. So godini, so vekovi, a goranec od si ostanal goranec. Evenevo vranište. Od mnogu te srdečno dobredojde ni posaka i Čičko Ramadan Nuhi, penzioner. Pameti vremenje i nevremenje od vojnata. Ja pameti i učestvoval voneja, bil matičar. I za gora znaje mnogu poveke od nas. Gorancite se obično ljudi što živujet vo svet. So rabota se rabota je zanatske rabote. Oni se obično poslastičari, kafeđije, keleri i tako, ugostitelji. I zatija se mnogo uključene su sve su ljudi i zatija insan mnogo i volet se družet. Ima je dosta goleme prijatelji. Gorava ima 14 sela. Kao najgolemo selo nije ovde Restelica, ovde odmah gore na Plajna. Zahvaljujući što vo Restelica ima nekoliko 200 i nekoliko ljudi što se na gurbet vo inostranstvo, vo Germanija, vo Švedsko, vo Švajcarsko, Austrija i vo druge države. I zaraduje i ovde troše pare, izdržavaje porodice i taka.
Posle tija selo dođa Brod. Brod, isto zanatsko selo je pretežno poslastičari, kelneri. Oni najviše rabotaju vo Makedonija. Nema grad će vo Makedonija, a što nema goranina. Svako je gradče pokrijeno. Sve se zanatlije niz Makedonija, ima i vo druge gradovi vamo. Sakam da rečem, eto, takva je naša ta rabota. So ljudi rabotame i ljudi mnogo volime. I ljudi mnogo cenime. Posle dođa selovo naše ovde, Vraništa, eto što ste ovde. I selovo Vraništa, ono isto je gurbećisko selo, pretežno. Gurbetlak je sega različit i mnogo poubav nego napre. Napre Gurbeći je i dalje peške odeći. I po godina uopšte ne se javljali doma, teško ako se javi na 5-6 meseca na koje pismo ako prati. I težak život, pare malo se, slabo se zaraduale i take. A sega je život Gurbetlak malo polak. Našte od selo Vraništa, konkretno i od sve sela ovde Goranskeve, imame po Gurbet, vo Beligrad, vo Zagreb, Ljubljana, Skopje, Priština, svekede ga imame i poići ima stanovi i oni zele porodice i sega se smatra da ne se Gurbećije. I poubav život im je nego što biv napre. Naprešne muke bile goleme. Uskudacija bila golema, će dojde ovde čovjek da prodava žito, po cevden će vika, nema pare, nema ko da mu ga kupi. A daneska, eto, imame situacija, nije poubava šučur, imame prodavnice, brašno, imame sve. Ne se razlikujeme mnogo od dolu od grad i tako, imame zadovoljstvo golemo. Selo Torečisi ne se razlikува od gradот, a песната останала наполно иста како некогаш она на мати и на бабо, иако Атиджа Хамза има неполни 15 години.
stara majka tanu bre. Dani ćete da dete bil za mene izgore bre. Za razliku od Opolje, opština Dragaš i местноста Горна река Мавровско, каде што кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век значително се намалува употребата на словенскиот јазик, во гора останува се речиси негибнато. И на тој јазик продолжува да не зборува Чичко Рамче за времињата некогашни. Во еден извештај кога сум пишував тамо, тога 48 година, далека 48, ние сме имале 14 шпорета на дрва во село Враниште. А не рачува и негде околу 8 кревета. Не постојале тога, све се радило примитивно и таке. А денеска какве намештаи, какве ствари, какве куќе, без ум ќе останеш кога ќе влезеш во куќа некоја, толико што се среđени и таке. Од село до село, од човек до човек, приказната на Чичко Рамче се повторува. Не ја научиле од него туку, од животот. Макотрпен, суров, развеселен само од веселба на свадба, од свадба на Ѓурѓовден, од Ѓурѓовден на Божиќ, од Божиќ на Водици. Порано, многу порано, и на Благоец, и на Свети Трипун, и на Свети Атанас, но и на Бајрам, и на Курбан Бајрам. Сака овој народ да слави, заарно, за убаво. Тогаш се сите на софра, тогаш е и таа побогата. Прекуглава од гурбетлук, од туѓи светови и мисли дома во колевка. За Горани, ја не можем за Горанска села да кажем кој е од која село поубаво. Обично се све луѓи убаве, ето гостопримливе се, затоа што живеат во свет и сакае човека, и сакае да му дојде човек во куќа. Ако му дојде човек во куќа, нема, он е најсреќен се осеќа. За нас, Горани, не е важно кој е, важно да е човек убав. Ние не гледаме ни на вера, не гледаме ни на националност, ни на ништо. Само гледаме човека, со човека убаво го гледаме да имаме работа. Останала љубов во луѓето горанци. Неслучајно на Божик 2 неделе трајат водице. 2 дена, еден ден мушке, еден ден женске. Помала одет бекери и ги фрцаат вода дејкете, а другиот ден дејкете фрцаат вода по бекери. Цел ноќ не се спие. Порти се прават со гранчика. Горани по цев свет работае, али најдраго им е да дојдат овде за Ѓурѓевден. После тога има свадбе преко лето. Обично во лето се прават свадбе, луѓи што не могле да дојдат. Ако не може да дојде Горанин, да не дојде за Ѓурѓевден. Ако го спречила некоја сила, да не, иначе за Ѓурѓевден доаѓа. Селото е пуно тога, Боже во граци. Акшамести на Корзо овде, Корзо не постојало напред. Акшамести на Корзо овде не можеш да проеш од инсан, од дејке, од дечери, од светија. Од све села доаѓаат се сустрети, имаат се, гледаат и таке. Дејка по наше се сматра, ако иде на друго село, она не е толку вредна дејка. Ако дејка која ќе остане во село, она се сматра да е најубава дејка, и така. Затоа се борат да останат што е могуќе поиći овде да останат, али идујат по села бајки. Традиција е традиција. Обично гледаат и кој поубаво се облеков, кој поубаво нашарив, спремив горанско јалјаче или скутача или некое ношне свује. На тија највише акцент бацаја. Има случај да трае преко зима, тајна држи, не каже како го спрема и на Ѓурен да се појави да виде разлика да има. Ѓурен овде трае ке нас
vade na 3, nikoj ne radi, nikoj nigde ne ide, samo tamo. Treći den ideme malo dalje na Carina u Mlike. Četvrti den Vorapča, susreti goleme pravime među sela. Najnođeđa Brod, on 9. den kraj mu dava Đurđevdan. 9. den go slavi go, najpući idu je to nivo pečet jaganca, muabeti, društva, grupe po grupe i take. Obično Božeć ovdje se čuva, koske se vare, noge se stavljaju, zelje se vari za večera i take, da. I da se vrelo se stavlja za večera, da se duje, da ima vetar koji će se vrši, da žito da se očisti, da se i take. Pa imame ovdje i vodice isto. Vodice, ke mladi svet. Oni akšamesti se plavec, se fije, so safe, so lončića, so tija se jen drugog celo vreme ložice lupaje kroz mala, kroz selo i take. Вака е на секој празник во Гора. Најдобрите играорки во културно-уметничкото друштво Горански звуци од Враниште. Своји учители, своји кореографи, своји музичари. Се овде свое, нивно, горанско. Иво Бачка, Иво Диканце, Кукалане, Млике, Крстец, Рапча, Орчуша, Лештане, Љубошта, Радеша, Глобочица, Крушево, Злипоток, Рестелица, Брод. 22.000 жители има Гора во Драгашка општина. Од Драгаш до Брод. А тој пак на 3 реки.
Može bi deka je najčešća posleden na krajot ili pak prv od severnata strana našar planina. Pored Stelica, izrazito stočarsko selo, ovo je najgolemoto v ovoj kraj so 500 kući i 4000 žitelji. Selo što nalikува na gradče. Vo nego 2 samoposlugi, ušte nekoliko prodavnici za mešoviti stoki, 2 mesarnici, 2 berbernici, nalbat, dogramadžija, 8-godišnje učilište, pošta. Velat ovde se pravat najbogatite i najveselite svadbi, a i Đurđevdan je najsvećan. Velat naprolet i nalet ovde pesnata ne stivnuva. Velat, poveruvav me, i zakažav me slednata sredba na Đurđevdan, so zadovoljstvo, so početkom sve ono što je kulturno bogatstvo i nasledstvo na ovoj kraj i što mora da se zabeleži. I da si priznajeme, pokraj zadovoljstvo, to je lesno da se odi nagosti koga ima koji vistinski da te prečeka. Ne lizi se naspalo, ne lizi se naspalo, kuzumbelo je dulje, 3 večeri bez mene. Je dulje, 3 večeri bez mene. Na 4. sam dojdoh, na 4. sam dojdoh, orio košareno, tebe doma ne najdoh. Dule, tebe doma ne najdoh. Ja te najdoh zad porta, ja te najdoh zad porta, orio košareno, so drugogo sedeše. Dule, moj muabet praeše. Ne mi vrla iftira, ne mi vrla iftira, čazim glavo pijana, ja tira je golema. Čazime iftira je golema. Ja sam bila vo majče, ja sam bila vo majče, orio košareno, sulja sam kolevala. Folklorna građa Goranaca je bila nedovoljno dostupna široj javnosti. Ja kao stomatolog počeo sam da se bavim prikupljanjem narodnih pesama, narodnih umotvorina, više za svoju dušu. Kako je raslo moje interesovanje za ovaj vid folklornog stvaralaštva Goranaca, uverio sam se da se radi o velikom folklornom potencijalu čijih dimenzija nismo bili svesni ni mi sami Goranci. Otud i moje nastojanje da istrajem na prikupljanju goranskih narodnih pesama. Stvorio se ogroman fond od preko 1000 narodnih pesama, različitih varijanti i alternativa. Odlučio sam se za jednu selekciju koja je imala prezentativni karakter, za jednu knjigu koju ste imali prilike da vidite. Radi se o knjizi Goranske narodne pesme u kojoj je prezentirano oko 420 pesama različitog žanra i tematike. Uglavnom radi se o pečorbatskim narodnim pesmama, što je sasvim razumljivo. To su i pesme, rekao bih, po umetničkoj dimenziji, a i po sadržini najbogatiji. Slede ljubavne pesme, pesme o radu. Dalje imamo rodoljubive pesme. Moram da naglasim da smo utvrdili da su prisutne i epske pesme za koje se smatralo da ih ima u vrlo malom
obimu na ovom području. Prisutne su i baladne pesme, različite tematike, ali ima i šaljivih, pouličnih pesama, dečjih pesama, uspavanki i tako dalje. Vi ste imali prilike da boravite na ovom području. Radi se o ljudima koji su odoleli, uspjeli da se održe na ovoj vetrometini. Rekao bih da opstanu, zahvaljujući pre svega svom govoru, svom jeziku, zahvaljujući tradiciji, zahvaljujući folkloru, odnosno sve ono što Gorance čini onim što jesu. To je i vredan podatak da su u ovakvim surovim uslovima opstali. Ja bih rekao da su se nametnuli kao poseban soj ljudi kojima je patriotizam pre svega iznad svih drugih uskih nacionalnih interesa. Lišeni su svake verske i nacionalne trpeljivosti i kao takvi su prihvaćeni širom Jugoslavije. Nezvaničan podatak Goranaca ima u preko 250 gradova širom zemlje. Svugde gdje su obezbedili egzistenciju, mesta u kojima žive i rade su prihvatili kao svoj drugi zavičaj. Dozvolite da vam pročitam jednu pesmu koja je svrstana u rodoljubive, odnosno patriotske. Ovo je poruka Goranaca i želja da ostanu i opstanu u zavičaju. Goro, dušova mi ga izgore, srce mi go razbole, srze mi oči iscedija, za tebe, Goro zelena. Kakve vremena imale, ljuđe od glađ i bolest izmrele, a ti si, Goro, trpela, so pesma si se ranila, često si sebe zborila. Sveće projde, Goro zelena, učini sabor kašu si činila, teška vremena projdoa, novo te srce ogrija, nov dženet za tebe se stvori, oj Goro, Goro zelena.